You have finished the honest race. Kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, muingi ukurokete tauni-inĩ ya Eldoret kuria urumirire kwiyonera mithe ya kuririkana mutongoria wa ODM Raila Odinga kugerera TV iria ikuigitwo nja thenge wa rio inene riria aliuma mwena ucio. Mubango ucio kaunti-inĩ iyo gikinyanirio ni munini wa gavana wa Uasin Gishu Evans Kapgea unyitanĩri-inĩ na County Commissioner Edison Nyare. Na kuo mwena wa Nyandarua, speaker wa bunge ya Nyandarua Wachira Waiganjo hamwe na uria wari gavana wa Nyandarua Francis Kimemia ni mashakaite Raila makiuga arari mutongoria njamba ukoretwo akirwira ihoto na wiyathi wa bururi. Raila ari mutongoria wa bururi witu wothe na kwi maundu maingi mega ekite mangiririkanwo thiini wa mundu kurikia gukua turikana maundu mega ekite na ndagweta mamenyenye mamo ta maundu ma katiba itu ya 2010 Baran ne aloire ku make sure kwamba kuona ati katiba itu ne ahituka na utie muthamaki ugoka atuike wa kunyarira ruri rukana ruru tondu andu mena indo ciao thini wa mashinani na thikari tigwathwo na njira ya kihoto. Maugite Raila ni gituge gia bururi kiria gitakariganira ni undu wa ucamba wake wa gutetera muingi na kunyita itemi gukinyaniria gatiba ya bururi. Tukwenda kuga arohuruka uhoro na no gukienda gutuma condolences ciakwa kwi the right honorable Raila Omolo Odinga. No nyende kuga muthiri muthenya wa kieha tondu ucio ni muteti umwe njorua ni statement. Raila Odinga ni acipite siasa cia bururi uyu tondu ngirora kuma baba wa kwa 1990 kindu ni atikire over ari omubunge wa Rang'ata gituika prime minister ungikora hindi ciothe ithurano cigikwo Raila ni akoretwo agi play role nene muno siasa-ini na ni amentete ateti aingi ungirora na kuria Nyanza ni kuria ateti aingi muno wa Orengo aingi muno aria mafuatite. Na kuo kaunti-inĩ ya Embu aruti wira ruhonge-inĩ rwa Jua Kali aria namba nene yao maumite mwena wa Nyanza ni moritie magekirirwo Carabishon kiharo-inĩ kia Moi Stadium Embu niguo gukamahotithia kurumirira igongona ria mathiko ma Odinga kuona ingi matingihota gwikinyia gwake mucie. Kwa wale ambao hawezi fika pale Nyanza kusindikiza shujaa waweze kutuwekea pale mali tunaweza watch ama mahali tunaweza angalia mazishi ya msupavu wetu ambaye ametuacha Joey. Matongoretio ni Rolling Stone Njoki uria niwe mutongoria wao ni mataririe wendo wao munene kugira uhoro Odinga indi kumana na ngarama ya iguru ya muturire tiothe mangihota gwikinyia bondo. Kulingana na mapendekezo ya wananchi wale wanaishi hapa Embu County wanaomba mandamu gavana akiwa ndio kiongozi hapa Embu na vile kuna viongozi wametoka hii eneo kama Deputy Dr. Ibrahim Kindiki waweze kuleta screen, na kwa sababu tunajua mira ya Wanjaruo rasimo wakule nyama hata kama ni ng'ombe moja ama mbili. Saa hii Mr. Jovre Roko ambaye akiwa CS anasema ni mtetezi wa hapa Embu County waweze kutuletea screen hata sisi ambaye hatutafika kule tukue na holiday yetu hapa tukiserekea tukisindikiza baba yetu hapa Embu. Ngĩgũithĩranĩria mohoro ma Kameme gĩtagwo Jau ya Kĩnuthia.